راشد ظفر صاحب یم کرن پنن کلام پیش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مے چھ سٹھا خوشی کہ آج پنن کلام گۄڈنِکۍ لٹہِ پران بیٚیہِ سۭتۍ تتھ محفلہِ منٛز ییٚمہِ محفلہِ صدر صاحب صدر میون چاچہِ چھُ یُس مےٚ سانہِ زیادٕ ٹوٹھ چھُ. امہِ بعد رحمت نگر جی نثار انکل باقی شعرا حضرات یہِ چھِ میٛٲنۍ خوش نصیٖبی. اگر مےٚ ونان کینٛہہ لفظ لڑکھڑاین یا میٲنِس کلامس کینٛہہ غلطی آسہِ درست کٔرۍزیو معاف تہِ کٔرۍزیو. یہِ چھِ مےٚ گۄڈنِچ کوٗشِش. مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کوٗشِش کٔرمٕژ لیکھنٕچ زندگی ہٕنٛز تشبیٖح چھِ مےٚ دِژمٕژ أکہِ رنٛگہٕ ژَرِ خٲطرٕ. یہِ چھِ پنٕنۍ کلر چینج کران کم حالات تہٕ کوٗشِش چھِ کٔرمٕژ مےٚ لیکھُن. یہِ چھِ زندگی اکھ رنٛگ ژڑا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ میانہِ ہِش. یہِ چھِ زندگی اکھ رنٛگ ژڑا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ میانہِ ہِش. کُنہِ پوشہٕ لنٛڈ کُنہِ کنڈِ تھرا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ میانہِ ہِش. یہِ چھِ زندگی اکھ رنٛگ ژڑا. کُم خواب چھِ ہاوان راتھ دۄہ اسناونٕکۍ ودناونٕکۍ. زن شاپہِ ہٮ۪ژ کانٛہہ افسرا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ پیٚو لالہِ ییٚلہِ اشکُک زٮ۪تَے پیٚو لالہِ ییٚلہِ اشکُک زٮ۪تَے پھلوٕ گٔے یارس پتے زندٕ پان مٲرِتھ زن مرا کُنہِ چانہِ ہیوٗ کُنہِ میانہِ ہیوٗ. یہِ چھِ زندگی اکھ رنٛگ ژڑا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ میانہِ ہِش. ووٚن راشدن یہِ چھِ زندگی بس ساحری جادوگری اکھ وٲنٛس نیران اکھ گڑا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ ووٚن راشدن یہِ چھِ زندگی بس ساحری جادوگری اکھ وٲنٛس نیران اکھ گڑا کُنہِ چانہِ ہِش کُنہِ میانہِ ہِش. یہِ چھِ زندگی اکھ رنٛگ ژڑا اکھ رنٛگ ژڑا اکھ رنٛگ ژڑا. شُکریہ شُکریہ.